kuba natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze ku izi channel zacu zombi arizo AMTV Show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano nagushishikariza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye uba mu bambe bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bishenga bigere kure hashoboka, kanda like ndetse twanasangira ijambo muri gahunda y'amakuru unyuze hasi muri section ya comment. Nyemerera dufatane ikiganza ku kindi nkujyana mu makuru avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe isi yose ikomeje kwikirana imvuru zidasiba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kinshasa ho haravugwa ibindi ibyo benshi batakekaga. Ese koko byaba byabaye cyangwa ibi ntabwo ari byo? General Christian Chiwewe wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari amakuru yemeza ko yaba afungiwe iwe mu rugo nyuma yo gukekwaho kuba inyuma y'igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Kisekedi. Ubutegetsi bwa Kinshasa bufite ikikango ko bamwe mu basirikare bakuru bashobora guhirika ubutegetsi buriho. Iyi nkuru irasesengura iby'ikudeta yaburijwemo inagaragaze aho ihure n'izindi kudeta zahitanye bamwe mu bayobozi bakomakomeye hano muri Kongo, ndetse tubanagereranya ububasha bw'umujenerali wafunzwe wari umujyanama wihariye mu bya gisirikare wa Perezida Kisekedi ndetse n'inzego zikomeza ubutasi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Njye mugikora muri gahunda y'amakuru nitwa Etienne Besa nguhayikaze. Inkuru yasohowe n'ikinyamakuru bwiza.com ivuga ko General Chiwewe Christian Songesha wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo chef d'état major général de FARDC yabafungiwe i Kinshasa ashinjwa kuba inyuma y'igeragezwa rya kudeta yari igamije guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Kisekedi. Nta tangazo ryatanzwe ku mugaragaro n'inzego za leta ya Kinshasa cyangwa inzego z'igisirikare, ariko amakuru yavuye mu nzego zizewe yemeza ko igikorwa cyari cyateguwe kigamije gushyira igitutu ku butegetsi bwa Perezida Felix Kisekedi. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko kuva uyu mujenerali witwa Christian Chiwewe yavanwa ku buyobozi bw'umugaba mukuru w'ingabo yari amaze kumvikana nk'utishimiye imiyoborere mishya y'ingabo. Kuva muri 2022 Chiwewe yafatwaga nk'umusirikare ukomeye kandi wizewe na Perezida Felix Kisekedi, gusa yaje gusimburwa na Lieutenant General Gilles Banza Milambwe. Ibi byafashwe nk'ivugurura ku mugaragaro, ariko impamvu zabyo zitari zifite imizi ya politike n'umutekano. Kongo ni kimwe mu bihugu byo muri Afrika bimaze kugira kudeta nyinshi zaburijwemo cyangwa se zakozwe, zaba zaturutse mu gisirikare cyangwa se mu banyapolitike. Mu mwaka w'igihumbi 1992 ubwo Mobutu yarakira ku butegetsi higeze kuvugwa umugambi wa kudeta wategurwaga n'abasirikare b'abakatange ariko uza kuburizwamo. Mu mwaka wa 2004 ubwo Joseph Kabila ari ku butegetsi hari kudeta yaburijwemo Kinshasa, bivuga ko yari iyobowe n'abasirikare bababajwe n'ihinduka ry'ubuyobozi mu bakoraga mu bijyanye n'iperereza. Mu mwaka wa 2024 hayegejwe kudeta iyobowe na Christian Malanga, umunyekongo wabaga muri Amerika. Yari afite abanyamahanga barimo n'abanyamerika n'umwongereza kandi bagabye ibitero ku biro bya Perezida. Malanga we yarishwe, abandi barafungwa. Izo zose zigaragaza ikibazo cy'umutekano utizewe imbere mu gihugu. Kudeta ivugwa kuri General Chiwewe yo irasa n'iyihariye kuko yari ivuye ku muntu wakoranye bya hafi na Perezida ndetse akagirwa icyegera cya Perezida ushinzwe umutekano imbere. General Christian Chiwewe ese umusirikare usanzwe yigeze kuba umukuru w'umutwe w'abasirikare barinda Perezida aribo Garde Républicaine, aho yayoboye n'amarejima akomeye i Lubumbashi. Uyu mwanya yawugiyeho kugeza mu kuboza mu mwaka wa 2024 ubwo yasimburwaga. Ububasha bwe bwari ubwo kuyobora ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu, gukorana bya hafi n'inzego z'ubutasi Agence Nationale de l'Enseignement. Gusa naho yigeze agirwa umuyobozi mukuru w'ubutasi ariwe Directeur de l'Agence Nationale de l'Enseignement. Ibyo bikaba byamutandukanyaga n'abayoboye politike y'iperereza barimo abantu bashyizweho na Perezida Kisekedi no gutandukana n'abari bashyigikiye Kabila. Muri make ububasha bwa Chiwewe bwari bushingiye ku gisirikare kurusha ubutasi, ariko ibyo ntibyamutandukanije no gukorana bya hafi n'abashinzwe iperereza. Muri make ububasha bwa General Chiwewe bwari bushingiye ku gisirikare kurusha ubutasi, ariko ibyo ntibyamutandukanije no gukorana bya hafi n'abashinzwe ubutasi. Niyo mpamvu nimba ko kudeta yaratekerejwe birumvikanisha koko yari afite umubare munini wagutse wamushyigikiye cyangwa bari bamuri hafi muri iki gikorwa. Ushobora kwibaza ngo uyu mujenerali ni muntu ki? Christian Chiwewe Songesha yavutse ku itariki 27 Ukwakira mu mwaka w'igihumbi 1968 avukira i Lubumbashi mu ntara ya Haut-Katanga ni mu burasirazuba bwa Kongo, yari Zaire y'icyo gihe. Yinjiye mu gisirikare cya Kongo aricyo FARDC mu mwaka w'igihumbi 1997 ubwo ingabo za Laurent Désiré Kabila zari zimaze guhirika ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko Ngendo wa Zabanga Marechal. Akomoka mu muryango ufite inkomoko mu ntara ya Katanga, azwi cyane mu kongera
imbaraga z'ingabo zifasha ubutegetsi muri Kongo. Imyitozo n'amahugurwa gisirikare yagiye akora hari ibyo yakoreye muri Sudani, yatangiye inyigisho zijyanye n'ubutasi n'iperereza ryo ku rugamba, yagiye muri Angola, nyuma yaho yize iby'ubuyobozi n'ubuhanga bwo gutegura ibikorwa bya gisirikare, nyuma yaho ajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Likasi, yize iby'amategeko ya gisirikare n'ubuyobozi bw'ingabo, ndetse ari Kinshasa yarangije amasomo muri École de Commandement et d'État-Major. Ushobora kwibaza ngo umujenerali yazamutse gute mu ntera? Muri 2003 kugera 2007 yabaye komanda wa 10e Brigade Mula mu bikorwa byo guhashya imitwe yitwaje intwaro. Muri 2007 kugeza 2011 yayoboye 13e Regiment de la Garde Républicaine i Lubumbashi, aba n'abashinzwe kurinda Perezida ku rwego rw'intara. Muri 2011 kugeza 2020 yazamuwe mu rwego rwa komanda sego cyangwa se depute komanda w'ingabo z'umukuru w'igihugu Garde Républicaine, nyuma aba umuyobozi mukuru w'izo ngabo. Mu mwaka wa 2020 kugera 2022 yashyizwe ku rwego rwa Lieutenant General ayobora Garde Républicaine y'igihugu cyose. Ku itariki ya 3 Ukwakira mu mwaka wa 2022 Perezida Felix Kisekedi yamwize chef d'état-major general wa FRDC, bivuze ngo yari umugaba mukuru w'ingabo zose za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yari umuntu wa mbere mu ngabo zitavuye mu ngabo zari za Mobutu wageze kuri uyu mwanya. Itariki ya 19 Ukuboza mu mwaka wa 2024 yasimbuwe kuri uyu mwanya na Lieutenant General Gilles Banzami Lambwe mu buryo butunguranye, bivuga ko bishingiye ku kutanyurwa n'imigendekere y'urugamba mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Kisekedi yamukuye kuri uyu mwanya. Muri make, General Christian Chiwewe ni mu basirikare b'inzobere bazamukiye muri uyu mwuga w'igisirikare, ndetse aza kugirirwa icyizere n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Twerekeza ku musozo, Kinshasa hari igitutu cyinshi hagati y'inzego za politiki n'iza gisirikare. Coup d'etat ivuga ko General Chiwewe n'indi ntera yihangana hagati y'abari bashinzwe kurinda ubutegetsi bwa Kisekedi, none bakaba bashaka kuba bamuhirika kuri ubutegetsi. Reka tutegereze icyo ejo bizatanga. Ariko ibi bivuze ko intambara Kongo si yo mu misozi ya Rucuro gusa, ni niyo mu mitima y'abafite intwaro n'ububasha imbere mu gihugu. Uyu ni umusozo wacu w'iyi nkuru. Reka ngushimire cyane wowe banatwe muri gahunda zacu z'amakuru za buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom.